Assalamualaikum teman-teman. Wadidaw wadidaw, lihat. Sepertinya di sini ada harta karun teman-teman. Wah, ayo teman-teman, kita cari harta karunnya yuk. Kira-kira ada apa di sini ya? Wadidaw wadidaw, lihat. Sepertinya ada mainan yang terkubur teman-teman. Wah, apa ini ya? Ayo teman-teman, kita lihat. Wadidaw wadidaw, lihat. Kita menemukan ondel-ondel sholawatan teman-teman. Wih, mantul. Kita kumpulkan dulu di sini teman-teman. Wow, ada lagi teman-teman. Wadidaw wadidaw, lihat. Kita menemukan ondel-ondel mukanya warna merah, bajunya warna biru teman-teman. Wah, tidak ada matanya satu nih teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Kita kumpulkan juga di sini ya. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini? Ayo teman-teman, kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wah, kita menemukannya lagi nih. Wih, kita menemukan mainan harta karun lagi. Wow, kita menemukan kepala ondel-ondel warna putih teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wah, kita kumpulkan juga di sini teman-teman. Wih, ada apa ini teman-teman? Wadidaw wadidaw, kita menemukan popit rainbow teman-teman. Wow, yang ini popit berbentuk Among Us. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wah, ada lagi nih teman-teman. Wih, ini sih popit Pokemon teman-teman. Wih, mantul. Wow, ada lagi teman-teman. Wadidaw wadidaw, kita menemukan popit berbentuk udang teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wow, ada lagi teman-teman. Wih, ini popit berbentuk kuda poni. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Kita kumpulkan juga di sini ya. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya? Ayo teman-teman, kita cari. Wah, ada apa ya di sini? Wih, lihat. Apa ini teman-teman? Wadidaw wadidaw, kita lihat. Wih, ini sih ondel-ondel tanpa kepala teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Kita kumpulkan juga di sini. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini ya teman-teman? Ayo kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Wah, lihat, kita menemukan mainan lagi nih. Wadidaw wadidaw, ada mainan terkubur teman-teman. Wah, kita menemukan mobil Tayo warna merah nih teman-teman. Wih, mantul. Wow, kita menemukan mobil Tayo warna kuning. Wih, keren. Wow, lihat, ini ada mobil Tayo warna hijau teman-teman. Wih, mantul. Wow, ada lagi nih teman-teman. Mobil Tayo warna biru. Wadidaw wadidaw, mantul sekali teman-teman. Wih, ada yang terakhir nih. Apa ini teman-teman? Wadidaw wadidaw, ini sih mobil monster warna ungu teman-teman. Wadidaw wadidaw, mantul sekali. Wah, kita kumpulkan juga di sini ya.
Kira-kira ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Ayo kita cari. Wih, apa ini? Wadidaw, wadidaw. Lihat, kita menemukan topeng ondel-ondel warna putih teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Keren. Wah, lihat, ada lagi nih. Wih, kita menemukan mainan hewan buaya teman-teman. Wih, mantul. Oke, kita taruh lagi di sini. Wah, kira-kira ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Ayo kita cari. Wih, lihat, apa ini teman-teman? Wow, ada lagi nih teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat, kita menemukan, wih, ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, kita menemukan ondel-ondel polisi sepasang. Nyok, kita nonton ondel-ondel nyok. Wadidaw, wadidaw, mantul sekali. Wow, kita sudah dapat banyak mainan nih teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe. Dadah.